svaki treći zalogaj hrane zavisi direktno od pčela, svaki drugi indirektno. Upravo kada bi pčele nestale, zaista bi nestalo i 2/3 hrane na planeti već za par godina. Pčele su neophodne za proizvodnju hrane na ovoj planeti, to svi dobro znaju, a za one koji ne znaju, svaki treći zalogaj hrane zavisi direktno od pčela, svaki drugi indirektno. Upravo kada bi pčele nestale, zaista bi nestalo i 2/3 hrane na planeti već za par godina narednih i to je naš veliki problem. Generalno moramo da znamo da pčelarstvo danas ne bi ni postojalo da nema pčelara. Pčelari su jedini koji uspevaju da gaje pčele, jer u prirodi pčela ne može da preživi upravo zbog trovanja, kao i drugih parazita pčela. Zbog toga pčelarstvo je danas stožer proizvodnje hrane na planeti Zemlji i ono što je možda najvažnije reći, nekada je pored pčela oprašivanjem se bavio i veliki broj insekata. Danas su ti divlji oprašivači praktično nestali, prema istraživanjima obavljenim još pre 15 godina, preko 90% oprašivača je nestalo, to jest pobijeno je pesticidima. Imamo primjera u svetu, recimo u Kini, da je u provinciji Sečuan nekritičkom upotrebom pesticida praktično pobijena i cela populacija medonosne pčele. A što se tiče Evrope, svi misle da je to nešto jako daleko od nas, naprotiv nije. Imamo primjer iz Velike Britanije gde je praktično domaća crna medonosna pčela u potpunosti nestala. Prema poslednjoj statistici FAO, praktično pokazano je da pčele oprašivanjem podižu prinos u poljoprivredi na čitavoj planeti za 153 milijarde evra godišnje. To je ogromna suma i kada je prevedemo na uslove Srbije, praktično to je nekih 566 miliona evra svake godine. Mi ne bismo imali kroz poljoprivredne proizvode kada ne bi bilo pčela. To je ogromna cifra i najbolje govori koliko mi kao društvo u celini zavisimo od pčela i njihovog oprašivanja.